Götürüldü buna. Şeranda gitti dağı çakım. Attı güçüne gitti. Şu koyanmayan karaçlar. Gitti koyan ne? Canı var koyanın kaçkanın karaç. Yallah! Bu nasıl sana koyan? Şeran sen sportsmensin he. Ya iş nasıl olmaysın? Salta bol öğret. Dalışı koyandın deyse koyanmayan kaynap atkan Şeran'da dağı bir at var eken. Çağılıp жүрген at deydi. Bası жеңіл. Azırkı topu. Sarı bulak. Kağasını aşıra toqşaydı talayıp olғанға. Ortobada qat izdеп atқандар, қайырлы өрестер. Азыр мен маалыматын мен сіздерге бір четінен алып берейін. Адан өзім жанағы аштағы улақтарын тапсам дағы қош өтен. Шеран иним, ассаламалейкум да ыржалы. Ассаламалейкум. Жақсысың бі? Ден сол жақсы бі? Қоянды қаңтарып, торғашқа атты қашып алып шықтың. Жақсы екен. Бүгін бұл аттың маалыматын бір четінен берелі. Бұл аттың маалыматы ака сары бұлақта бір жақын акамның аты. Өткені ба қара бұлақта, ашу бұлақта Нұрсұлтан Палуан 10 мыңға алып шыққан ат. Ошол жерде өзіңіз сүйлеген жеріңізден бар екен, топта жүрген жерім бар. Көріп атқам Нұрсұлтан сары бұлақ бі? Ола ба, көк ат мен өзім салып қойғам ағач. Көтеріп қойған екен, жардан беріп қойғам. Ошо Нұрсұлтан чапқан ат. Ошо акамның аты келіне. Акам ошо кече улақтан келсек, чалып букам аты сатам дегеннен барып, ошо улағы бар, улан көріп жүрген аттарды чыгарайлы деп ака алып келип чыгартабыз. Азыраак эле кошуп сатып, эл алып чалып маза кылсын ака. Жакшы экен. Улағы Куда кааласа зор. Ошо 10 миң алып чыгып таштаган Нұрсұлтан Палуан билгендер чалып сурап, өзүнөн деле сураса болот. Нұрсұлтанды мен келіп бір кабат элек айтып кой десем, тартын уялып кетип калганда ушул ат менен ошо. Айтты, Кәрим ака сүйлөп койду эле ака видео сүйлөй албайм дедим деди. Бирок алып чыккандарын көргөм. Бою 1.60 чыгат экен ака. Кече метрге мындак көрсөк 1.60 деп багында болду. Жаш экасы экен. Улагы зор экен. Жакшы экен. Жаш экасы болсо жаш экен да. Улагы барын бар деп чыгарып, жоғын жоқ деп эле чыгарайлы. Өткөн улагын билбейм деп чыгарганың кандай болду? Аны өзүм бир акам алды эле. Өзүмө чогуу алып барды эле бай бел сазга. Улагы бар экен аны. Чалып көрүп рахматын айтып. Жакшы пайдасына бербей атат, 10 миң, 15 миң пайда берди деп атты эле. Жакшы пайдасына али сатпай тамкам, ат жакшы экен, зор экен деп раса багына кылды. Ал чоң ат болчу да мурдагы чабып жүргөн балдардын алып жетпейт эле дагы. Чоң ат экен. Ага здоровый палуан балдардын аты эле да. Барат экен деди. Мен да сүйүнүп калдым, жакшы барганмысың. Жакшы экен, иним анда бул аттын баасын канча дейсиз? Бул аттын баасында ака жакырак эле кылып чыгарайлы. 270. 270. Чабып жүргөн улагы ишеничтүү ат, видеолор бар. Ошо таныгандар Нурсултандан чалып сурасын. Болбосо багынайларга номерин деле беребиз Нурсултандынчы. Нурсултан чапкан ат. Өзү бир аксакалдын аты экен эле бул. Ошо менин акам алганда 1 жыл болуптур. Алдагы улак анча кызыкпайт да, барып көрүп ошондой. Нурсултан Палуан ошо 2 жыл 3 жыл чапты. Жайлы улактар болуп калса салып көрүп алса деле болот да. Дайыр экен ака. Жакшы экен, жакшы вариант экен. Анда мен жакындан тартайын. Курсак баштуу жоон жолпат экен, тору, туяктары кара, омуроосу, маңдайы. Тишин билгендерге тишин көрсөтөйүн, мына тиштери азуулары. Жакшы экен. Арчактарын да көрсөтүп коюн, туяктар. Палуан ат экен бирок. Нар жакка бир аз айданын, матчагын көрсө эле. Болду, кайта берин. Буруп кагып көрсөтүп койсоң да болот. Тумшук көрдүңбү? Ооз да жаман чоң бунун, мына. Чуркайып экен, аяктуу экен. Чуркаштары жакшы экен. Ошо күн жакшы чыкты да, мен өзүм да көргөм. Ошого мындан ака өлкөсүнө жакшы аттарды чыгарып, барын бар, жоон жок айтып, алган адамдар полный рахмат айтты. Ошого элге жакшы аттар чыгарайлы. Ооба. Эл пайдалансын, эл алсын, өзүң да улакта жүрөсүң, жаман ат болсо уялып каласың да. Ошого уялбай турган алып сатайлы. Коёнго кызыккандар көп болду ал? Коёнго ака жанды коюшуп кетет. Коёнду чабабыз деп атасың, чабабыз ака. Сен аралаштырайлы. Жакшы ат болсо көрдүңбү, ар улакта 1-ден 2-ден ашып кетет.
Ушундай туугандар, бүгүн атты ушул төрөт болду. Калган маалыматтарды Шерандын номурuna çalasыздар. Номурду айтып болуп +996 554 554 15 15 19 15. 15 19 15. WhatsApp прямоюң бар, Көрдüm Aha, şurada. Жакшы. Темирге тартып кел. Нуршага тартып кел. Турасын ардашын. Нурсултан алып кетти азыркы топко. Сарыбулак. Сагасын ашырат окшойт талай болгонго. Же Сарыбулак абасын ашырабы. Сагасы биринчи жандап калды бирок. Havasını aşırgan olsa, Samid'in havasını. Ayıldaşına. Taşla jampa.